Is mis Shona Maclellan agus ha mi gopur nam officer conaltrich coirsnach is on cuman rial An Lanntair sinna get an RSPB an Lanntair agus as na h-ealainean agus mar farsin an upper sin ha mi geno fés féag bheithe úr agus cúteach geno tóir le muidir na scoiltean agus fólam is an na scoiltean cúteach h-ealainean Ionad. Ha lá sa táiseach ag a computer daseach agus nuair sin gematrich bí can bhain is gráichin ach am le tífar is fi galapa a thuh na hain agus goharid fólam is an bhí brochsnach fólam turbhí na Gaelic mu dhéon nátar. Sin bhua ha mi déanú ha mi cúteach gostíoch hiad fés fi bheith na seirse tachirtas an na bhsacin sé cuairstein, stocha tuairisbáta agus bharach go sin bí chom ann do gúine as na h-ealainean feidheamach barach mo dhéana nátar a haid an bheirasach go héin. Agus sin bhua hat a géirí son an níos hí sarabhachal go déan bu go bí duine as na h-ealainean máchal nó nas máchal is an nátar a haid a bheirasachcha. Cúteach mar farsin an upper ruta bhsacham na dhéanú sé na mianan socialta ag in RSPB agus son sin féimi mi bhí go maith cruachal agus ha acham rí deala na harain Ionad na hain ha tíimiisiolaráin agus fé bheithe sa bí ha dí ain as na h-ealainean. Mar ha dói bé acham an lewas ha mi féinneamach go maith trích gohairich an gar chrúi far a bhís na dúi. Stelum me soas go jumpan head far bí na muchcan vara agus na limiterin go maith trích bí mi genu wheelas dolphin watching na hen. Is mar sin ruta vis mi nóir sin na genu ma dhéh mi deala an ma agus uan dhéh mi two videos ha mi nóir sin cúsin soas is na mian an socialta ac am hín agus go maith trích ca mi cúd fachlan Gaelic agus a gíse barach mi na hennim an Gaelic na béchen. BG was aan. Sé rútekin stellum sa vitjana sé kíse skialachkan. Agus gematrich mar ha enjemen leech gilipnite son an oystercatcher ha skialach uansachloch mar hoe niana was sin a denjam. Agus ha an skialach sin a brosnachig duinile fein mach barach me jeen. Agus sin ha cóirta dúm sa mi in upper go fáid mi chom na scialachan sin íse. Ha mi sméin go néim sin tóra bharach clech go dhéanachan an dhéanú is an go bí a séisfach as na blianachin a roin. Mar farsin an upper ha sin a cúpla scoiltean agus a sin go maith cútramach ha sin fiachan í Genocíneach go bí car fistrach go thuh nátar go dú i a thóirseachad gan a chláin as na scoiltean mar farsin an upper seo. Ach cúteach ha mi sméin go níim a choirsneach go bhí mar farsin a sin. Ha mi sé bhí genocíneach go bhfuil sin a clechach techneolalas go mór is an go bí na ginialachan a hín go bí as an a fein barach amach mi dhéin ag dóchas agus a gúltar a bhacain. Go háirí a thuh nátar agus na hain is gráiche mar sin. Is mar sin ha mi genocíneach go bí Insta Reels an TikToks is an léit sin sans go bí a ginialach a gine dráasta go bí as an go bhfuil sin a genu a céal a sin échtara. Agus ha mi suúin go bhfuil ha techneolas léich can ma ha camera trap no rutige mar sin is an févéil wachgach agus ha mi suúin go dtí an sin féim is an amriteach go bí fianna seim go can na hain seo dí aines na h-ealainean agus mar a ha gráichin ha cúit de hain hat an a stein gedráasta agus bheith ma na burangain sin horte agus go bí na hára bh nachgad al suas.